Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim mulia, salim sejahtera, salim kerak-kerakan memandu. Nibak malamnya hadir kembali Lun dalam siaran langsung dengan santai. Penghaba orang drone, teteh haba jerah. Ada bro pun haba jerah sit. Tapkah juga menan. Dan lagi bujrah pemandu. Mana jaringan mana? Nampah jaringan. Dus. Jadi malamnya kita bahas dengan santai. Dari pendapat dan saran. Jauh jika anak itu jauh. Nah sebahagian kita baca kiban ikun ken udip di miuk NKRI ken udip lam Indonesia wate ta baca hanaruh udip lam payung NKRI hanaruh udip di miuk NKRI wate ta baca orang tak tanya untuk lega tanya Pak cik di udip nyokan di miuk NKRI ai udip di Aceh mi thưa di jauh ma Acehnya pulam NKRI hai kamardika am tu jauh Pak bukti Acehnya kamardika Aceh orang manteng lam NKRI Ikah abu le kau dip lam NKRI ka 100% juga mau orang yang pegahnya kadang 1000%. Kamunan hanaruh juga orang Aceh, rakyat Aceh, Bansigom Aceh Bandung udip lam payung NKRI. Tak pegah apa-apa. Pegah hanaruh udip lam NKRI. Matapeng Indonesia. Bahasa orang Aceh dipakai bahasa Indonesia sila tu. Bak kantu-kantu dipakai bahasa toko. Tiga ke? Udip di Aceh ban sabuh kaka Bandung udip lampayung NKRI. Pegah yang kengkennya. Pegah hanaruh udip lam NKRI. Kembangai orang. Kengkalut pegah. Menyo hanaruh udip lam NKRI. Pegat nanggrau aju ucung triang. Nanggrau Aceh Merdeka tu mana? Mana? Bek bangai sabi-sabi. Nahan tem mengaku. Tigalom tanggal 17 menteng kai bendera merah putih bantigo Aceh rakyat Aceh. So pegah hana udip lam NKRI. So pegah hana udip lam NKRI. Ja ulua Aceh payah pakai paspor Indonesia sih. Untuk minta suaka politik. Maki banci orangnya. Bener-bener. Pegah kengken hai tak dengar. Tak dengar. Pegah sabi-sabi hanaru udip lam NKRI. Padahal cik udip lam NKRI Bandung. Katanya rakyat Aceh yang manteng lam perut galom lahi nah. Galom lahi. Yang kalam NKRI. Lagian prak lahi na umur 5 tahun gejuk sekolah lam NKRI. Pegah Rabu tu. Kahanam pegah. Hai tak dengar pih tabi-tabinya. Kaglak tak dengar. Preh merdeka.
Pak bukti uranyo Aceh ka merdeka. Urang yang hantem udek lam NKRI. Urang udek di Aceh, Aceh lambing ke NKRI. Na mengaku lam hantem udek lam NKRI. Menyo hantem udek lam NKRI. Pegat nang raw ju. Peduk presiden raw ju. Bekli pakai peng mata Indonesia. Bahasa-bahasa bekli pakai. Kemudian bekli pu pingang-pingang draw karaya. Na yang katuha pu pingang-pingang draw lam. Bicara semiki. Iban cara semiki bicara. Pu tapi hantem udep lam NKRI. Urang udep lam NKRI mandung pegah draw hantem udep hanaruh lam NKRI. Ane tikula NKRI jo. Na pegah lam hantem udep lam NKRI. Pu piu anak jo tikula yan. Pegak mau sekolah draw ju, pegak mau sekolah Aceh ju. Pegak enan rumah sekolah Aceh Merdeka tu mana. Jauh anak enan. Mak rumah sekolah Aceh Merdeka tu mana. Nyam baru ikun hana liu dip lam NKRI. Pakem bangai Tuan Tuha. Nah yang kanan mentem bangai. Bangai na anak ko tengah. Enggak anak bicara, gara-gara aku bangai. Anak-anak bangai. Anak-anak kle, anak-anak tulo. Anak-anak ngut, paak. Tengi-inggi. Tak ke setak urang si. Kibangklah. Yang lagi aku, lagi anak. Jangan ada apa pegah. Itu perut legok. Kak ulun lah kan terus terang apa kah? Udip di miyup payung NKRI Abu Laut. Pu pegahnya je. Ai dah dengar. Luat tu. Kamu dah dengar. Kaglak dah dengar. Padahal malamnya kamu tanggapi tentang video Malik Bamun. Cuma hana domai saya menga. Saya baru dapat gila. Ai diucapkan yang pui kena. Kalau aku dengar baru kirim bunuh. Aku dah tanggapi ya. Si kanyam den. Pu tanggapi. Bekli pa pegah hantem udek lam NKRI, urang udek lam NKRI Bandung Aceh. Pakem bingang. Bek bingung si umum masa. Cara pegat. Kiban cara. Kenyan ti aprak. Hai dah dengar yan. Upraknya uprak je. Pegang ada kau upraknya uprak je. Upraknya uprak je. Pu hantem udek lam NKRI. Pegat nang grow ju, pegat mau sekolah draw ju. Pajan kena bangun mau sekolah Aceh Merdeka nak. Saya menga bangun laju. Pakem bingung. Hana apa pegah yan. Kalau tu pegah mana? Yang manteng lam perut gohlom lahi. Lam NKRI. Lagian lahi na umur 5 tahun. Juk tikula lam NKRI. Orang urang yang pegah hantem lam NKRI, anak-anak lam NKRI juk tikula. Draw-draw aja urang lam NKRI sih. Bukan nampu tagai. Bingang Tuan Tuha. Kajik beh bangaian. Cara, iban cara, semiki. Belancar utak. Bek tinggi-tinggi tapi. Hai fikir kelun. Orang drone. Pegah bro. Hei aku dengar. Kau jadi lepas. Lega, lepas, pulau.
Di Aceh pidi narumoh gudung, sakit lam jantung tak dengar haba. Abe imata dilake ampun, kaleji setrum dengan disiksa. Urang dum dipo kentanggung-tanggung, lam remoh gedung dum ji elanya. Asai kadicok tan le meriwang, sampai kuburan mepat pihana. Nyan lagu dolel masal. Saya kata buka Facebook bandawa. Apa tek-tek bak Facebook? Apa tek-tek komentar? Dah dengar apa? Minum air biar sehat air putih. Nyamban ni le. Dek pun pegahnya li. Naik ku dengar lu. Muntah ku dengar. Kamu wak kaglak ku dengar. Pegah pula mentau. Nyoki bancara tabibu anak bangsa buik di Pusejahtera draw. Wujud kebut, wujud ke urang baik wujud ke bui. Baik rupa urang akai lagi bui. Baik rupa manusia akai lagi binatang. Kena keun dalam ceramah. Rupa manusia but lagi binatang. Urang Aceh madap. Urang Aceh na sopan. Uronyo hana sopan li. Pegah bro. Tadu puatan. Bek pegah yang hana-hana. Hek dah dengar ya. Bek rekayasa yang kengken. Hantai mudik dalam NKRI. KTP dalam KTP Indonesia. Pakai. Nah pegah dalam hantai mudik dalam NKRI. Pegak KTP draw aju. Pegat nanggol draw aju lah. Pegat rumah-rumah sekolah draw aju. Pegat mata-mata peng draw aju. Nyan baru wujud na pegah. Hantai mudik dalam NKRI. Orang kerja baik li bak NKRI. Pegak kantor Aceh Merdeka. Kantor DPR Aceh Merdeka pegak enan. Kantor Bupati Aceh Merdeka. Kantor Camat Aceh Merdeka. Rumah sekolah Aceh Merdeka pegak ju. Ubah ju. Nyan baru wujud nekeun. Hana udip dalam NKRI. Kemenang. Karena orang temenaknya orang udip dalam NKRI si dempe atas NKRI pakai atas Indonesia. Atas Indonesia apa? Pegak kantor kecil Aceh Merdeka. Pegat laju. Yan ban ni le. Nyan baru je perkembangan sabi-sabi. Tak dengar pi. Kaluat tak dengar. Muak. Nyan draw pumalai draw ke. Makanya gayu leuh draw lelang kebang kebua lam iceko. Wate pegah habah pu betul, pu salah. Onu pegah oleh urang draw sebahagian kan udek lam NKRI ne leuh draw le lam iceko. Pu udek lam NKRI pu kan. Baik galak. Draw gok. No semeruh gok. Udek lam NKRI. Draw ke draw udek lam NKRI. Macam dia.
Fikir laju di mana. Lami inyo lah, lami je lah. Draw aja lami. Lagi ada pegah orang, lami teriak lami. Bangsat teriak bangsat, maling teriak maling. Itulah mereka, para anjing-anjing pelacak. Baik tabe-tabe je ke budak. Ana masa depan ni. Pegak jo kantor Aceh Merdeka tu nak jo. Nyan kuprak am kale nan lika am kale je nan. Nyan temuna am kale nan. Hai kana nang grau. Ainyo kujuk saran. Yang pegah-pegahnya kujuk saran. Karena hai ku dengar nyonya yak bahas memang hai ku dengar. Karena di Aceh yo si putih tuha muda yang manteng lamprut galom lahir udip di miuk payung NKRI. Aceh terdiri dari provinsi wilayah kesatuan NKRI. Orang yang pegah kegopnya udip dalam NKRI sip Saban katanya orang Bandung. Orang pegah kegopnya bendera merah putih bak bahu. Orang yang pun merah putih sip ipu Saban. Makiban sip cara temiki ngaule. Bicara utak macam. Mek geger utak tapi. Ai hana lo abul begini begitu. Hai aku dengarnya. Hai aku dengar. Ban sigom Aceh. Si putih tu hamda. Bandung udip dalam NKRI. Dempe atas NKRI pakai. Kerja bak NKRI Bandung. Orang Aceh. Yang hana kerja mata peng NKRI si. Hana kerja ni kerja mai dengan ku aja atas NKRI si. Pu pegah le tak apa. Em ku dengar be. Salam dengung ni sambung. Baik apa pegah yang li hai dengar okey. Tah lun dengar. Semiki ngan ule iban cara. Lagian begini. Nyan orang-orang nyan rekan-rekan sabuh bangsa, ken rekan lun tapi rekan sabuh bangsa. Saudara Aceh. Yang pegah-pegah Aceh Merdeka. Baik le tenak orang beh. Nyan cik ku pegah kabeh ujuk saran tapi. Baik le. Pubut laju but. Baik pun pihak PA, simpatisan PA, anak-anak PA pak, lele tu nak orang, rumah hitam dalam PA, lele berapa perjuangan, pulau perjuangan dalam partai, katip, aja piu, bubut juga rawan awak kah. Menansi di urang Aceh Merdeka, mengena pejuang Aceh Merdeka. Bibu anak bangsa. Baik tenak orang. Hana gayu tenak orang. Urang Aceh Merdeka hana gayu tenak orang. Gayu bibu anak bangsa. Pui tem, nyai tem, kaki tem, hai tem, kaki. Ngeken le almarhum Tengku Abdullah Syafi'i ada je sabuh lat-lat pun sabuh jamuk pun berikap anak bangsa. Walaupun jika salah haitim sajan urang draw. Boleh bek luruh. Nyan lagian di pejabut. Kenapa kan? Urang menyaitim haitim akhir masa sadar ke draw. Hang bi poh-poh urang. Masa Abdullah Syafi'i hang bi poh-poh urang. Hang bi ya. Kami ngang. Hang bi keun-keun. Itu nak ane urang draw. Baik dia nak ke? Iam. Pegah pula em dah.
Balah le tiga nyo lagi o komentar. Nyo paling galak alung. Lagi an ilung ke lagi balah tiga. Bele pikir kelun lu jika lam NKRI pu pikir kelun. Cuma lu Bruno Rendrau nang terima bak bek ri. Ajar itu kai ri. Gak sa dah berapa. Nyo ku Bruno Rendrau. Ajut-jut nu pejak abut. Nanti bang pejak abut lagi an. Kadang tu merdeka sit bak temenak hana tu nya. Ka kehinan ju. Merdeka dalam Facebook. Tampilan temenak. Hanya menan ni. Urang draw napu kana nyat home, puna pana na sebahagian. Nyo hai tim ta jauh urang draw yak pejuang nang draw. Boleh panai nalom kalam NKRI. Kaji perlawanan dengan orang drone panai nalom kemenan. Bek tenak, bek kun. Bruno hai dengar kaku. Ka hai tim puat patha. Pu tenak hai tim dukung. Hai tim dukung orang drone kaku hinan ji. Ji tak bohret urang kata nah tak bohret. Masing-masing bara udrau. Pubut laju. Bek pegah-pegah. Onlian taulangi lom. Bek laki-laki timbak urang. Jah naik apa pegahnya. Naik apa pegah na budi nya. Tom begat, timpan begat, rawat begat 3 minggu 3 wood le. Bek kerata yang bertu tu. Be. Nyona publo kelum dua krek. Nikmati dulu apa adanya. Aceh Akademi. Nikmati dulu apa adanya. Yang kena pubuk nanggoro pubuk leu gerepang gerepung ju tram trum ju bek pegah-pegah li. Bek pegah li apa Facebook timbak meno kucang dia kutop lagi yo. Menancik urang lambar te Aceh. Timbak kah, tupuk kah, kutrom kah, kuculik kah, bek li lagi kan. Engko anai pegah nya culik ju. Timbak ju anai pegah nya. Ana bedi minta bedi atom. Pegak bedi tring. Tapi gom tu bik lawan. Ambil le dengan lagi tembak. Be. Simpan bedi-bedi begat, simpan bedi. Anak bedi ade tapi be. Juga bertu. Baik kis tengok. Kis. Itu bertu. Magani. Lek tamtum kena pampung kulit. Nai luar Aceh kan je. Mujrah. Wow nanggro aju. Baik ang sai nai luar. Pegah je. Wow nanggro puduk tu. Pasukan. Keng keponyo. Inang grow udip menolah udip medih lah. Hanjuk ngui lagi yang hanjuk ngui medih lah. Yang beli berperah dengan orang ngai luar nan. Ngai luar Aceh. Beli berperah orang inang grow hanjuk ngui lagi yang hanjuk ngui inai luar pilih lebih lah hanjuk ngui. Nyogai luar gai inang grow. Nyobruk luar bruk inang grow ju. Taban, get Bandung bruk Bandung. Luar dalam. Hana manusia yang sempurna. Hana manusia yang sempurna. Pegat ju kelompok tuh kelompok pun dah le. Pegat ju dengan. Hana thotham. Atai bek terpecah belah. Bum sabo. Awak yang inai luar. Tewo tu kan merompak. Tak bahas. Nyo kiban cara. Oh, nomor 4 ngelun tak bahas. Nyok banjara. Lagi awak klok utamah le ya. Naik jak balun. Bahas. Pak pegah apa? Kahana gabu.
Yalah dongken. Awak kelok udah mah ni berpegah ni. Katruh bak lu. Berakah kamu. Biasa berakah. Anak berakah pula ini. Nyo orang lelaki timbak tam tum gerpang gerpum pam pum. Anak terus. Orang yang anak pegah sapu katruh. Ya lu. Keng kamu merokok kau. Nyan beli pegah hanaruh udep lam NKRI. Hai ku dengar lu. Thang dak ji ikem mano beraya ikem. Dak ji ikem canggu umban pegah lagian hanaruh udep lam NKRI. Beraya tu ikem canggu. Malay, manuk Malay. Yo tempat ni ring limo ni pegah ba lagian. Ki lantoi ke brong oi ba. Benar. Kau nak le? Bah. Assalamualaikum.